Maloljetna je, tako mi djeluje, ima 17 godina. 12 godina! Kakav sam ja pedofilčina, bog te. 12 godina, da me zajebaš, brate. Ljudi, danas sam odlučio poraditi na kvalitetnom kontentu i našao sam nešto što ja do sad nisam vidio na Balkanu. Ali sigurno je neko radio, ali nikog nisam vidio. A to je, pogodite godine balkanskih youtubera, znači nije nekih tamo random cura, ovo ono, nego balkanskih youtubera, youtuberica, kako god, znači pogodite njihove godine. Znači kod nikog to nisam vidio, sad sam ja prvi, bar meni u glavi trenutno. Ali naravno prije svega zamolio bih vas da ostavite taj like, da komentirate bilo što dole u komentaru, ostavite bilo šta, neko srce, nešto, komentirajte bilo šta, razvalite like na ovom klipu i bacite dole subscribe, idemo do kraja godine na 50.000 subscribera, znam da mi to možemo. Brzo, brate, znam da to možemo. Te naravno zapratite na Instagramu Dorian_Knezec, bio bi vam jako zahvalan jer tamo imate moje storije, slike itd. itd. A ovdje nam se nalazi video, znači ovako, ovo je drugi dio, ali imamo i prvi. To je kvizovi Balkana, brate, mi ćemo se njemu subscribe-at na kanal i brate mili, idemo mi pokušat pogledat i pogodit godine balkanskih youtubera. Ja mislim da je ovo nemoguće 100%, već vidim naslov 99% nemoguće. Već vidim taj naslov, već vidim kako ovaj video ima u roku dan 3K pregleda, WTF. Trenutne godine, datum rođenja, čekajte, pa moram ja ovo malo pauzirat. Ok, trenutne godine, sad, kad je ovo je 29. kolovoz. Šta je 29. kolovoz, koji je to mjesec, brate? 10. 8. Ne znam, nemam pojma koji je mjesec. 8. Ne znam šta je kolovoz. Daj da vidiš koji je kolovoz, bog te. Kolovoz je 8. mjesec. Tu je imao trenutno, ja ću pogledati godine, neću datum rođenja, to ne znam od nijednog youtubera. Znači on je tu trenutno imao 22 godine, a on sad ima 23 godine. Ali ja mislim dok je on ovo radio da je imao 20, a nije. A dobro, on je već njemu bio upisao godine, uglavnom da, 23 godine. Čak mu je upisao godinu, iako već nije imao godine, ali dobro. Ana, pa iskreno bi volio da ima 18, ali ima ja mislim 17, mislim da je ona 2002. godište. Tako da mislim da ona ima 17, da, 2002. godište, mislim da on tu ne gleda nešto previše po datumu, nego samo po godini, pa to tako piše. Tako da imamo 2-2, to je to, brate, iduće godine. Čekaj, čekaj, Muđa Trke, što mi je napravio 97, 90, Muđa ima 21 godinu. Brate, to je to, brate, da nisam gledao Trke ne bi znao ono kako moj otac što mi je napravio 98. Ili 97. ga je napravio, ne, na početku 98. ga je napravio i dorodio se, pa da. Janko je prije nekoliko dana, mjesec dana, nemam pojma koliko je, napunio 18 godina, tako da Jan Keza ima 18 godina, da, 30.10. Pa dobro, to je skoro već prije mjesec dana, ali okej, znam da mu je nedavno bio rođendan, da su ga svi stavljali po storijima, sretan rođendan, bla bla bla, tako da, okej. Čoda, Čoda, ne znam da li je stariji od mlađi od bake, vidiš, baš za Čodu ne znam, ali mislim da je čak i stariji, pa ću reći da Čoda ima 24 godine. Bravo, doktore, brate, jesam doktor, sine, I'm a doctor, baby, yes. Dobro, nebitno. Znači 24 starije, Adnan Bro, neki dan smo se vidjeli na Infogameru, i koliko Adnan Bro ima? Pa ima on sigurno jedno 26-27 godina, ali ne, reću 26, taj 22, sine, ali sam promašio, brate, za 4 godine sam njega postarao. Izvini, brate, ja sam tebe postarao za 4 godine. Izvini, stvarno izvini, brate. Totemija, punoljetna je, hvala Bogu, i ima, Totemija ima, ajmo reći, 21 godinu. Da li ima 21? Pa da, 21, mislim. Dobro, Dorian, ne znaš, ali sve pogađaš, bravo. Zato smo promašili samo Adnan Broa, što je veoma pohvalno. Vi dole pišite šta ste vi promašili, pogodili. Lazy, on ima 22 godine, ako se ne varam, brate. 22 godine ima Lazy, on je 97. godište, ja mislim, i mislim da ima 22, da, neki dan smo se isto bili vidjeli pa smo nešto pričali, komentirali godišta, tako da Lazy ima 22 godine, to sam samo zbog tog znao, inače ne bi sigurno to znao. Zatim imamo ovog Šupčinu, brate, Goldenita, mislim Šupčina, ja to njemu onako prijateljski. Trenutno godinu ne znam koliko ima, upisao sad prvi razred srednje, tako da ima sad 15, dobro, aj brate, 16, ajde, ima čovjek 16 godina, ko da je bitno, ono, mali seljak, ajde, mrš mi odavdje, mrš, bježi mi odavdje, ajde bježi.
Braco Gajić, vidiš, za Bracu baš ne znam. Braco ono, čao ljudi, ovo baš ima ono neki još djetinjasti glas. Ali ajmo reći da ima 27 godina, nemam pojma, 22, brate, ja mu rekao 27, iako sam znao da nema toliko da ima manje. Isto ima datum rođendan kao i Janko. Ako sam dobro zapamtio, isti imaju datum. Vanimi, šta Vanimi ima, brate? Vanimi ima jedno 25, 26, ajde reću 24 godine ću reći. Ipak ću reći 24, ima 23. Ima 23, isto mu je nedavno bio rođendan, mislim prije nekih mjesec dana. Ljudi, za sad mi ovo ne ide toliko loše, ali mogu je ovo puno bolje. Nedim, brat. Šta Nedim ima? Nedim ima dosta godina. Ima on sigurno već 27 sigurno možda 22 godine. Nedim ima 22 godine. Me zajebavaš, brate. Jaserstein. On, brate mili, ako nema 26 godina, joj, bio sam rekao 25, 26 i onda sam se odlučio za 26. Ne, brate. Ali bio sam blizu, brate. Realno bio sam poprilično blizu. Trenutne godine od Nixa Zuzua po 32, 33 imao nešto tako sigurno. Aj reću 33. 30, dobro brate, ono malo sam promašio, nije za puno, za malo brate, za malo može mi se oprostiti, zašto da ne. Dexrock, ali sam zjevno sine, Dexrock ima jedno 19 godina, da, Dexrock je 2000 do 19 godina, to je to brate, sve znam, sve youtubere ubadam ko iz pičke. Ne znam koliko Lea Stanković ima, možda je 2000 to, ne, nije, 2002, ono, 2002. Nije 2001 isto ko i ja. Taman, brate. Taman. Malo je starija nego ja. Starija je neka malo više od 2 mjeseca, ali to je to. Zatim imamo drugi dio. Pogodi godine i sad ćemo i to sve ispogađati. Znači, brate, zasad sam bio poprilično dobar. Promašio sam ono 20-50 youtubera. Ne znam koliko točno sam promašio. Promašio sam dosta, ali sam ih i znao. Realno ono otkud ja znam koliko ko ima godina. Sine, jedan znam koliko mi mama i tata imaju godina. Kamo za ostale. Andrija Jo, pa ne znam brate, Andrija Jo, on ima 19, on je brate ovdje brate 2002. godište, on ima 21, brate sve sam promašio i zašto me škakljaju oči brate, će se razbolim. Evo ga Kika, pa Kika brate mili ima 19, Kika je 2000. godište, ona ima 19, Kika ima 19 godina 100%, kako sam znao brate, kako sam samo pamet. Ljudi, brate, ja ću, brate, snimat ostatak klipa u ovome, ono mogu, ovo mi nešto ubija u oči, još kakljaju me nešto oči. Čale ima 47 godina, brate. 44, ali sam ga postaro, izvini, Čale, stvarno izvini, brate. Stvarno, izvini, nije bilo namjerno. Ajmo, brate, da vidimo šta imamo dalje. Tu nam je Cile i on je nedavno proslavio, ja mislim, 29. rođendan. Nedavno je proslavio, ja mislim, 29. ili 30. ali 29, 30. Kako sam to promašio, brate? Kako sam to, molim te, promašio? Za ovakvog brata sam promašio godine. Ne mogu vjerovati. Anđela, nema pojma, imaš, brate, 17 godina. Otkud znam? 20, dobro, imaš 20. Imaš rođendan isto kad i moja mater. Isti datum imaju rođendan. Nađa, koliko Nađa ima godina? Ona je, ja mislim, čak mlađa. Ona je 2001. Ona je moje godište. Nađa je moje godište, ja mislim. Da. I doslovno, pazio, znači ja ne mogu vjerovati. Znači, pazi, njihova mater i njihov otac pravili su djecu međusobno, mislim to svi znamo brate kako se pravi djeca. I oni su doslovno uboli da je njima rođendan jedna do drugoj. Znači jedno je rođendan 18.5. jedno je 19.5. Znači doslovno su se rodile na isti datum 2 godine poslije. Ja mislim da je njima i dan danas žao bar roditeljima, barem njihovoj majci, što nisu rođene na isti datum. A majke mi vrati. Znači kako su to mogli ubost, svaka čast njihovom ocu. I njegovoj mami što su se tako iznabadali da dođe baš doslovno na isti dan. Bravo. Palio sam opet lampu, puno sam ljepši. Jana ima 20 godina. Jana ima 20 godina. To znam da je muđa stariji godinu dana od Jane. Tako da, brate, rođena je na Valentinovo. Aj, sad ti jadan muđa svake godine mora kupovat nešto za Valentinovo. The Secret, pa on je, brate, 2000 od 99. 2000 to je Secret, nije 99. Kako sam ovo omašio?
Serbian Games BL, čestitam ti na djetetu, dobio je Serbian nedavno dijete i Serbian ima 29 godina. Pogodi, bravo, to brate. Mislio sam reći prvo 30, ali sam onda ipak pogodio da je 29, znači nije Dorijan Vran. Saki iz Tubera, pa ne znam brate, ja bi mu dao 25. 25 godina bi ja njemu dao. Kako sam ga tako pomladio, lik ima 29 godina. I rođendan mu je za 5 dana. Svi mu čestitajte. Sića ima... Pa 31 godinu. 25, evo vidiš. Onaj sam mislio, brate mili, da ima 25, pa ima 29, ovo sam mislio da ima 31, ima 25. Kako, brate? Brkić Nađa, sine, pazi ovo. Maloljetna je, tako mi djeluje, ima 17 godina. 12 godina! Kakav sam ja pedofilčina, bog te. 12 godina, da me zajebaš, brate. Jo, čak htio reći, kao ono, lijepa mala, samo što kao mlada je, brate. Mislio kao ima, mislim mlada, ono, kao mlađe izgleda nešto. Ja sam htio reći možda 19, 20. Sine ima 12 godina, znači nju da smeš. Zatvor, ginem, znači nema me 10 godina, brate. Mislim, to kažem kad bi, ali kažem Dorijan ne bi. Brate, zatvor 6-10 godina minimalno bi dobio, brate. A da upališ. Imperator, neki dan smo se vidjeli i Impe ima 20 godina. Impe ima 22 godine. A, brat, rodio se 12.3.97. i logično da onda ima 22 godine. Evo i ovaj Šupak, Bake, Šupčina isto. On ima 15, brate. On ima 15. Ne, da, fuck. Zaboravio sam, znači doslovno smo na Balkan Tube-u komentirali, na Balkan Tube Festu smo baš bili komentirali kako je Goldenito stariji od Bakea nekih tako 4 mjeseca. I vidjeli smo koliko Goldenito ima godina i ja nisam mogao to zapamtiti. Kako sam glup, brate. Evo ga, kviz je gotov. Jo, ne znam, brate, ovo ubije u oči, znači, znaš koliko me škakljaju oči, znači, ko da sam se razbolio, a nisam. Hvala svima što ste pogledali video, ugasio sam ovom svjetlu da me ne ubija u oči, hvala svima na gledanju, lajkujte, subscribeujte se na kanal obavezno, podijelite kanal sa vašim prijateljima da se što prije vratimo na stare brojke od 100, ne znam nija koliko tišća, opet ću opalit, da se vratimo na 150.000 subscribera, na 30 miliona pregleda, da grmimo jako i od 1.12. kreće pirotehnika, a do tada imate veliki pozdrav od mene, jajte mi, čao.